Kalami, Cebu's got them all, yeah. We discover local flavors and food is unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Kalami, Cebu, oh so divine. A food book that'll make your taste buds shine. From hole in the wall to the maple lights, come join the journey. It's the food is delight. Oh, taste the flavors, savor the love. Kalami, Cebu, take you. So guys, lapit na Chinese New Year, and you know what, I wanna feature more Chinese food na makita lang ito sa mga dalan na affordable ra. And today we're here at Gino's Street and Recovery Food, tapad las Pungko-Pungko sa Fuente, and we're gonna try out Mei Wei Bites kay mga untag Xiao Bao. Tara, mga unta. We're here at Mei Wei Bites. They're selling Xiao Bao. Oh, man, soupy dumplings guys. Alright. So mana atong i-orders basically that's their menu. Their menu is Xiao Bao, Shui Jiao combo, steam rice. Affordable ra, 99 pesos ra ang Xiao Bao plus ang combo 99 na nasa slice steam rice. So ano atong kanon karon? Diba? Excited kay kanon. Kanahan kay kanon mga nakuha. Ay, ibuhat. Kanahan kay Special sumayo sauce, mga ba, nagluto pa. So may combo na get-take out. Mana. So pwede mo magpa-deliver dahil sa ilang Xiao Bao. It's 096628653333. Yeah. Combo lang sa sir sa tsaha mo na lang yun ang last na kong sugo. Kay Nakaliw tayo na si Francis. Itong combo ba eh? Napanong na namo ihatong. Mana. Sir, So by the way, lingkod ha? dire dapat sila ikuan na sila mga kinabot ristapad of course. So from crab meat, mga Shanghai, sunudlan, o guban pa. Oh. So kasi magkumbo-kumbo tagkaon sa dunya. So wala guys, lamig kita na ng Xiao Bao nila. So we decided to order Xiu Jiao combo. O nasayop kong kingon with Xiu Jiao akong naingon. So yeah, but later we're gonna order, we're gonna get Xiao Bao. So they're gonna make our order na mo itong combo which has steamed rice and 3 pieces I think of Xiu Jiao. So mauna 99 pesos only, managsulit kaayo sa mga yab ng sauce ang steam rice kasi lagi na ang steam rice, it's all about kanang lami niya na sauce. Danawa na. O i-combo na to sa Xiu Jiao. O andam na akong Xiu Jiao. So mana na ang combo na to na 99. Yeah, plus ni order pag itag sa ka-order na Xiu Jiao. Mao na ko Jiao. So mao na niya tong kanon for lunch. The combo plus the Xiu Jiao. So ato na ning tilawanin na while. Of course, lami kita na no. Murag lami kay kaon. So, mana ni atong tilawan. Atong Xiu Jiao. Storya pa ko dire kay amin ako nitilaw ko sang lupaw. Pero this is actually Xiu Jiao. So suyop pa ko pero but actually lingaw siya kanon, lami. It's a well cooked na dumpling. That's perfect kayo with a steam rice combo gina, di ba? So mauna ikuha na to mauna tong blow by blow na so ato ning kanon kay nasayop lagi ko abi na og Xiao Bao ni so gasuyop ko pero di na, that's not how you eat Xiu Jiao. Ang normal na mo eat iba na kanon no kana kanon lang nimo na kon ko ana tangan mo sauce niya kana so it comes hot yun normally because it comes from the pan pa yeah dayon mana perfect yun siya with steam rice para nako nindot yan na combo, although you can eat dumplings lang white rice but you know madaghan imong order og dumplings kay dugay ka mabusog. But yeah, I love the sauce, you know, nindot kay for the price by murabag kung dili siya basta-basta sakto gid kaayo murabag worth it, so worth it na dapat ninyong tilawan especially katong hilig sa ingani na pagkaon. This time, we're gonna give a special attention sa Xiao Bao. This is really their top seller. They have to get one because maulig na. Sa yung Xiu Jiao nito ko na order.
So, gan mo na gitap niya na siya mga gibutang diri sa babaw. I don't know, this is like a ginger and the end. No, it's like a garlic mix plus soy sauce, I think sweet soy. Medyo kuan yun siya. Lindo tanawon kung mag-assemble sila. It's like kuan yun kayo. They put everything on it, na nice, even the aesthetics, pero gamit ginitanan, even those onions, the green onions. And Mei Wei Bites is located sa Llorente St. So kung suki mo Pungko-Pungko sa Fuente, they're beside it. So manilang call number if you wanna order 0966-286-333. Ano ko kaapas na, but yeah. But yeah, you just can pause the video, but yeah. Nana diha plus manane ang usa ka serving sa Xiao Bao is 5 pieces at 99 pesos only. So quite affordable. And kana daghan sad mag-order niya lagi. So inyo ginagkuan-kuan non. Di mo pa alkanse pero adtuon ninyo kay daghan man ni sila stock. So try it out. So nanang ako almost ready na og mga onatag Xiao Bao. Bye. Kanina Shui Jiao dito ko na dalawan. So mana ang dalawan na to ilang Xiao Bao mo na ne. So guys, dalawan na to ilang Xiao Bao ay kay mao na ni ilang supi. Nahug na noon. Exhibition man ta. So man lang supi dumplings ba? Atong na. So kanungog ka to. Supi dumplings kay kasi sabaw-sabaw sa suod. Kaya itong sa ilaw kanina humol. Na may buslot. Ang kanan last piece. Yung yapan siya ng sauce pero laban ba? Kung tanong ning kuhan nakatilaw ni more first timer sa kuno siya. So man, kumusta man ang lasa sa Shui Jiao? Lami kayo, lami pas X. Alright! Hello guys! Ari na mo sa Mei Wei Bites sa Llorente. Open time 9 in the morning and close time 8 in the evening. Every day open.